Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubakuli pipi mang sisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Raja Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Yang saya hormati dan saya muliakan para pengurus Masjid Al-Fitrah yang sempat hadir membersamai majelis taklim pada maghrib malam ini. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh petugas SARA yang sempat hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan jamaah yang senantiasa aktif di dalam mendengarkan pengajian majelis ta'lim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah arsalahu bil huda wa dinil haq liyakuna lil alamin basyiran wa nadhira. Qala ta'ala fi kitabihil karim, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi 'abdul yaumil qiyamati as-shalah fa in saluhat saluha sa'ari amalihi wa in fasadat fasada sa'ari amalihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Sininna atau tepatna pungal Allah yang kehadirin jamaah pengajian angkena masih pungal Allah Ta'ala syukuru ki mapuji laurisya kuasanna pungal Allah Ta'ala nasabab pamasi dan niakamasi marajana sehingga engkamu piki aling umur malampe. Jadi itu umur pak si bawa aja beda iro aja lang iro tidak boleh diubah. Isa jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tapi ia pakai tu dan makuku memang kali ngacaramai umur. Jadi beda tu ya sangi ajaleng si bawa umur ajaleng de sisa-sisa nawat diberubah. Nekia umur bisa saja berubah, bisa dipanjangkan umurnya. Umar Salam bingki hadir. Salawa andreng papa salam alur Nabi ke Muhammad tunasari pamase nania asalamaken Nabi Muhammad rahmatan lil alamin pamase lur sinin na alang. Ia to na melo itu tungang iwan nie ia naritu sejarana amirajakan Nabi Muhammad. Namun masih ada beberapa hari ke depannya insyaallah tanggal 1 Januari 2025 tamatoi 1 Rajab
di bulan Rajab angka di kejadian yang tidak pernah lagi terjadi seumur dunia ini. Ritalla ikur itu Isra dan Mi'raj. Nah sebab ia kejadiannya okotomi terjadi alena Nabi Muhammad. Isra dan Mi'raj terbagi dua kata. Isra Allah lengan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha menembus 7 lapis langit. Umat Salam bingki hadir. Jadi diga Nabi pura Isra Mi'raj sangadinna Nabi Muhammad. Angkamu Nabi Mi'raj mi perjalanannya menembus 7 lapis langit. Nabi Isa alaihi salam. Nika Nabi Muhammad nala dua. Nala tu Isra, nala tu Mi'raj. Wattunna Isra Nabi megalat datu kejadian naita Nabi Muhammad. Nita ni Nabi Muhammad wattunna Isra. Siddi tumatua. Pinik matua, pinik maballo. Pinik matua, pinik magaya. Cak kindi-kindi. Umat Salam bingki hadir. Maka dari Nabi Muhammad napudang Jibril, Jibril, ni gairo makoro. Maka di inor nasu Muhammad pinik matuai lino taru minupangi. Matuwa ni de na miru pasal lulu nu kumasigi. Kega tokku melollau. Tanah jalak ko malakala mau. Pakai mema ni pak japimmu. Pakai mema ni panimbulukmu. Isaja ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Al mautu babun wa kullin nasi dakhiluhu. Itu nasa amatingangi babang tungka totuoi tatte no lamana babar sanga matingang. Dia yang katunga tutude mi talinga. We matoa ni 50 ni umurna. Turi bicara biniang. Dia na melu pasal lu ulun nok masigi. Jamaang kena masih pengalat Ta'ala. Ni te nabita siddi pangisangaju. Penikmatan re sangajunna tak bolu na tambah isi. Tak bolu na tambah isi. Maka dia Nabi Muhammad napodang Jibrilu, Jibril. Ni ge rumah kwaro. Maka dia nur rasu mak mukulino taliwa cicinna. Manguah. Melumana jama-jamangi. Melumana rangkai jamangi. Di apa jika agama muka makat jamanna. Umat Salam bingki hadir. Nita Nabi Muhammad mega urwani. Engka urwani mega ajina. Si getak-geteng. Karena melo lisa. Karena melo kulo. Maka dia Nabi Muhammad ni garo Jibril. Maka dia naru urwani rilino pak bini-biniang. Tapi dia tidak sanggup berlaku adil kepada istrinya. Banyak lagi kejadian yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu dia Mi'raj, Isra. Sedangkan di waktu Mi'raj ipacolong Nabi Muhammad okko neraka, ipacolong okko surga. Wattunna ipacolong Nabi Muhammad okko neraka. Ternyata penghuni neraka lebih banyak berjenis kelamin perempuan. Tapi tidak sedikit juga laki-laki. Ya mega makundrai tapi mega matoroni. Umat sabiki hadir. Ni Nabi Muhammad makundrai hilalan neraka isi uluatna. Itu jangi dengan memakai rantai dari neraka. Ada burung yang mematuk kepalanya. Umat Salam bingki hadir. Maka dia Nabi Muhammad Jibril ni gairo. Maka dia rumah kundrik kulino. Dia dah melututi auratna. Jadi ipasang ini bapak amparang ibinita, amparang anak makundrita, narik masuk isi lewang pola,
na di nak jilbab, na di ni tutu auratna, na sabab itu mati di urani idi tu mariolo ipalu-palu. Maka di kiga kutumin lawi, cakup pasal pakiamu, iko dim pasal pakiamu, iko tu pasal tagas-tagas kicit dek. Jadi asang itu Isra dan Mi'raj a'mul husni as-sokinin nawa. Masari nyawa Nabi Muhammad nasabak mati turipu jinnah. Pertama mati ya naritu mati benena Siti Hadijah. Ini Siti Hadijah Pak, ibu sekalian, penyandan dana pada waktu itu. Sewaktu Nabi Muhammad menyebarkan Islam, mati amurina parlapi aruna Abu Talib. Makanya Nabi Muhammad masari nyawana ritalla iro tuiro a'mul husni. Masarak kini nawe Nabi ta matindrok kuyawana jumpi ulawangi batu masaliko di sampingna Ka'bah. Tiba-tiba didatangi oleh 4 malaikat, Jibril penyampai wahyu, Israel pencabut nyawa, Israfil peniup sangkakala, Mikail pembagi rezeki. Agamina pugu malaikat apa dia membedah dada Rasulullah. Maka dibedahlah dada Nabi Muhammad. Baru dikasih keluar hatinya, dicuci. Maka dia Jibrilu agan najib melu bisa Nabi Muhammad iye. Na to mapacing asan namu pa Nabi Muhammad nur ala nurin, cahaya di atas cahaya. Maka dai Nabi Muhammad, maka dai malaikat Jibril pacingi mo nasang yogi itu makuku makundriye ibis sesara. Ibu, oh ibu, biasa tu narik kupura ki malibale purni bajai mapacin ni bisesi penghabisan. Maka di bis sesara aja loh. Mak motor Nabi Muhammad. Maka di bisemu nasang para mi itu narik komelo kilo masumpanya mangaribi nangi. Tupurna dio. Mas sabun ni, mas sampo ni, mas sikat gigi ni, mapaci mana lita. Aga piala mak jenne, nama pacin ni. Mak kotori Nabi tay. Bersuci lagi. Dicuci Nabi Muhammad berulang-ulang kali dengan memakai air Sam-Sam. Wattunna puri bisayatina Nabi Muhammad ipatami pe menapai isapu membawa. Jadi orang yang pertama sekali mengadakan pembedahan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipatama ni atinna Nabi Muhammad. Napa datangkan suatu kendaraan yang super cepat. Asal niru kendaraan niru burak. Tania borak, ya pun ay pacarame itu semam borak. Nah, ya pun kendaraannya burak. Ya, nah kalau si papasawa di Indonesia Hercules, onrola sini. Umar Salamah bin hadir, maka Nabi Muhammad didampingi oleh Jibril. Umar Salamah bin hadir dengan menembus 7 lapis langit. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Inilah manusia pertama Nabi Adam. Maka di Muhammad kega kutu melu lau, maka di melu kilo tarimai sampajang. Umar Salamah bin hadir. Di lapisan langit kedua si runtu Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam. Lapisan langit ketiga si runtu Nabi Yunus, Nabi Nuh. Ya Nabi Nuh menurut sejarah dialah manusia yang paling panjang umurnya di dunia. Siagu umur Nabi Nuh si sabbu 50 tahun umur Nabi Nuh. Umar Salamah bin hadir. Yakkai mancaji suruhmu Nabi Nuh umurna 350 tahun. Etana Nabi Nuh mak dakwah asiraratuna 50 tahun mak dakwah. Jadi maka iya na menurut sejarah iya na rupa tau paling malampi umurna. Ternyata para ulama kita ada kuncinya. Selain hadis Nabi, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Maka Nabi Muhammad ni gana sama cinna ulampe umurna. Ni gana sama cinna simpoya dalitna.
Taruh lalu na pakanjaki asi sumpunganna pada narupa tahu. Ada kunci narik kumelu ki malampi umurutta lenya lasata, maka amalkan amalan para sufi, para ulama kita terdahulu. Maka dia agar Pak Ustadz biasakan mandi sebelum masuk waktu subuh. Inilah yang diamalkan para ulama kita. Ya tu diumi menna na pakai rumah sampai subuh. Maka dia nataliwa cekikna. Okotoni rumun rubarakakna. Nariku angka makundrai orani keluar masuk rumah sakit, tidak mau sembuh-sembuh penyakitnya. Tapak biasa amalkan ni mandi sebelum masuk waktu subuh. Tapi kami baca akurangi baca sebelum kita mandi dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Bacana waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapakah mereka tidak mau beriman? Waja'alna minal ma'i isang ma air kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Tabukai mata Qur'an dari kulisuki bolanta Quran surah Al-Anbiya dibaca itu ibu sebaik-baiknya sebelum masuk waktu subuh. Pada itu nariku meloki mandri Pak Bura. Nariku iru Pak Bura berupa tablet. Usahakan diajak itu obat bicara. Teko carana Pak Ustadz. Nariku angkani Pak Bura ya kata ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabah asanna pungallah ta'ala Pak Bura. La syifaan. Dega gama pisau. Illa antasyafi. Sangadinna pungallah ta'ala. Ya Andre ni. Apalah ni bu? Bismillahirrahmanirrahim. Nasabah asanna pungallah ta'ala Pak Burai. La syifaan. Dega gama pisau lasa. Illa antasyafi. Sangadinna pungallah ta'ala. Apabila kita mau minum air. Narik pemilu kipak baraka erwi rinungi-nungi. Jangan biasakan minum pakai tangan kiri. Karena itu adalah amalan syaitan. Jangan biasakan minum berdiri. Karena itu adalah merupakan amalan syaitan. Duduklah minum. Seumpamanya engkau isi kaca. Akatalu tak go ero napa capu. Insyaallah. Narik baca Pak Dongengi. Selama masih ada air dalam perut. Yang kita sudah bacakan itu. Terhindar ki polisi ini selesai. Terhindar ki polisi ini gau-gau salai selama 40 hari. Makanya itu air Sam-Sam yang ada di tanah Mekah itu mak baraka sahabatna. Nasabat turi maring kalingi baca Quran 24 jam. Orang bertawaf. Makanya dari itu dari kumelu ki minuwai. Umpamanya si kacawai. Ibaca ni. Nawaitu syifa. Libarakatil Mustafa. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka di lubi ni pikir aku Pak Ustaz. Dia bisa bicara ogi Dia bisa bicara rae. Iko dindri sama bicara rae. Narik kuiteten ni wae. Tuan bicara ogi na. Unia kang ipatami barakat na Nabi Muhammad ukulala. Wae tamir tubuh kumancaji Pak Bura. Inun nasabat dega ga baraka palima baraka. Sangadinna barakat Nabi Muhammad. Nawaitu syifa li barakatil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau tambah diajak itu air bicara. Ya ma itu air. Ma'u syamsam yukuriukas salam. Wai masalengi waina Mekkah air Sam-Sam. Tama ku si campur si bawaina rappang. Waina rappayinu nikah hakikinna kita minum air Sam-Sam. Umma Salma lebih hadir. Insyaallah
mak barak kaya tu tongetta nariku angkala siral tubutta napa cingi pung Allah Ta'ala. Maka Nabi Muhammad setelah dia menembus 7 lapis langit, di langit terakhir siruntui Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka di Nabi Ibrahim Muhammad ki aku tu melu lau, maka di melu ki lau tarimai guncinna suruga. As-salatu miftahul jannah. Sampajangi pak guncinna suruga. Muhammad ki aku tu melu lau, melu ki lau tarimai pak guncinna sini na dicingi. As-salatu miftahul khair. Naiya sampajangi pak guncinna dicingi. Ning itu makan ja sampajanna. Insyaallah. Made cingi linona, made cingi akhiratna. Minri Nabi Muhammad. Wattuna Nabi Muhammad naliwang lapisan 7 lapis langit. Maka dia Jibrilu, Muhammad, lattu ma'akku si bawakku. Saya tidak bisa menemani sampai bertemu dengan Allah. Di mustawan. Nasabak nasa kurapi mustawan Muhammad. Memata hancurka. Maka Nabi Muhammad hanya bersendirian bertemu dengan Tuhannya. Wattuna nasirun tu pungalatara Nabi Muhammad, dia mengadakan dialog yang kita selalu baca tahiyat. Ya. Maka di Nabi Muhammad at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Aga betuan nero. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Sininna palap birengi. Sininna barakae, sininna asali wangangi lillah. Apuna namana pung Allah Ta'ala. Maka day pung Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum masarikum Muhammad. Nabinna pung Allah Ta'ala. Pammasena pung Allah Ta'ala. Barakatna pung Allah Ta'ala. Napa makar pung Allah Ta'ala Muhammad ipas salamat no Muhammad iya masai no Muhammad iwirin no barakah pulri pung Allah Ta'ala. Maka Nabi Muhammad assalamu alayna wa ala ibadis salihin puang ajak kasih nayak bawang muarik barakah ajak nayak bawang muamasai puang amasai tu isinin no makku yang beramal soleh. Taweri toy umatku puang, tapaciu toy puang bagi hamba-hamba yang soleh. Wattunna purna pun Nabi Muhammad ini serentak para malaikat berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pura usabi makai dega ga puas sangadinna pung Allah Ta'ala. Nabi Muhammad suruh malabitna pung Allah Ta'ala. Inilah yang kita selalu baca Pak pada waktu sholat. At-tahiyatul mubarakatus salawatulillah. Rupanya itu adalah percakapan Nabi Muhammad dengan Tuhannya sewaktu di mustawan. Purana ro natarima Nabi Muhammad sempajang. Siaga tunna. Berapa rakaat? Bukan rakaat. Langsung natarima Nabi Muhammad 50 waktu sehari semalam. Mak di Nabi Muhammad Wattunna narapi lapisan langit pertama siruntu Nabi Adam. Angkamu siaga tu sompaja Muhammad 50 waktu. Begitu pula lapisan langit kedua. Nadapi meni lapisan langit ketujuh siruntu Nabi Ibrahim. Maka di Muhammad aga na mutarima maka di sampajang siaga na wattunna maka di 50 waktu sehari semalam. Maka di Nabi Ibrahim leisu kupuamu Muhammad milo kurang. Tanya apa tu ega itu? Umatmu bicu nama kutu. Terpaksa Nabi Muhammad ulang alik. Tasisang ilisu kurangi talima. Tasisang ilisu kurangi talima. Akhirnya menjadi 5 waktu. Maka di Nabi Ibrahim Muhammad siaga meniutunna. Maka di 5 waktu. Maka di Nabi Ibrahim di lapisan lain ketujuh mamadai itu Muhammad tuh as-salangan na'uku umatmu sehingga diabadikan lagi dalam kalimat tahiyat kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Iya nai piara makukue
5 waktu Islam. Isa, es, subuh, el, loro, a, asara, em, mangaribi. Isa, subuh, loro, asara, mangaribi. Siya rakanna, yamanang 10 pitu. Maka de ande gurutta. Nigi tahu tungka purana mas sampai 5 waktu. Sore mas sikir na puade subhanallah. 33. Alhamdulillah. 33. Allahu Akbar. 33. 33 ditambah 17. Siapa Pak 33 ditambah 17? Deto tu na calak mana matematika tak biasa riulo. 33 ditambah 17 sama dengan 50. Pada lunan rekumas sempajangi 50 waktu sehari semalam. Umat salam bingki hadir. Jamaah pengajian angkena masih pun Allah Ta'ala. Wattunna napoli mamirajat Nabi Muhammad. Tu dan nitakka jannah. Manawa-nawa. Maka dipikku ni cara aku pulang itawi. Takku angka meni Abu Jahal lalu koyorona nurena. Apa itu Abu Jahal? Anure Nabi Muhammad. Maka dia nure. Magi itu mutu datak kajanna. Mi ciku ka baini. Apa mati bini notir? Maka di Nabi Muhammad angka jikna samilu pau. Nami tahu ka. Maka di agami pau. Maka di ipallalangan nasawani dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Maka dilalangatin na Abu Jahal. Itana nanure kuye. Napanna uruntuk balena. Itana punure iya nure kuye. Napanna usah diuruntuk balena. Sana mula Muhammad. Maka di purana Isa. Sana mulisu. Maka dan kamu tok kali suma sumpaya subuh. Maka dewe. Napanna uruntuk balena Nabi Muhammad ih. Maka dia Abu Jahal, milo kumusat di pau itu agak itu nariko upasili puluh aku tahu. Maka dia Nabi Muhammad, ya lek bana tu tajang ni, ko punggawa tu maroli, apa sulapan on rikora, sini napak kampung ni, si puluh mana ko, milo mak bicara nuriku, maka dia pakasiri kinomatu. Atin ni lalang Abu Jahal, esangnya Abu Jahal bapak. Ibu sekalian, Abu, Ambo, Jahal, Dongo. Jadi Abu Jahal, Ambo, Dongo. Bukan berarti tidak pernah sekolah, dia pintar. Abu Jahal. Maka di melo kumu sedip. Pau itu, mau pau itu dari kupat depung, aku tahu maka deh. Ya lek bana tua muru tajang ni. Apa sulapan on rek gora. Pak kampus 10 mana ko. Jadi yang pertama-tama itu melakukan Isra Mi'raj. Ketua panitia Abu Jahal. Yang memberikan ceramah Nabi Muhammad. Minri Nabi Muhammad. Kurmatan tandri cek dek. Bicara ni. Dari bahasa kita. Maka dia sini pak kampungnya. Nangi wani. Saya diperjalankan oleh Allah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haula. Narikku akkeleng dina tamak keleng ni maunta lagi tahu Pak telung pulang. Itu baru dari Masjidil Haram ke Palestina. Anaknya dari Masjidil Haram ke Masjidil langsung menembus 7 lapis langit. Angka matuli semua sumpah demetona tamak keleng ni narikku akal. Tetapi narikku iman. Iru Nabi Muhammad ipalalami ni ngapalalangi pung Allah Ta'ala para matunang iya pulih kak kulo usalay kulo takti 5 elat tu kau ke pas bangi tau lo bawa luka helekku lupa bere-bere pulih kulo si runtu bere-bere no konang serpena masih siapa bicara ni para na bere-bere. Maka deh, sana musala itu kulo napan nawita kali le bere-bere poliki gaya. Maka deh poli kulo ulu salo para batasan nak korupendrang. Sana mujuk ka maka deh 5
Sana mulat maka di sialu ku jual tu mama paman itu kebencian pak tu mula maka do tanya malalang macik ke mau kosong ko nustasi makoto Nabi Muhammad tania ale nama lalang ipalalang yukupung Allah Ta'ala dengan mengendarai burah. Orang yang pertama membenarkan waktu Nabi Tokyasi Ramatan Rewe napawir maka di palalang adin ini. Orang yang pertama sekali membenarkan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka di sini pak kampung itu langsung Abu Bakar berkata, maka dari Nabi Muhammad bicara, sayalah orang pertama yang percaya. Bicara si Nabi Muhammad, maka dia Abu Jahal, Muhammad ulangi pisisang. Kadi palalang ngawani dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha menembus 17 langit sampai ke Mustawang. Maka dena Abu Jahal mak bicara itu jangan nih. Maka dia Abu Jahal, Muhammad akka gari aji musiwali. Nak Nabi Muhammad, maka dia akka pikir siwali. Maka dia sampung itu akak dua-dua, berarti dia tamak kalang. Maka dia Nabi Muhammad Ali jelaskan nih. Maka dia Ali, siapa yang mau penjelasan tentang kejadian Isra Mi'raj? Tapang ke kafir pendilimanna. Kadi saya perlu penjelasan wahai Ali. Maka dia kumat depi. Mat depi ni kafir langsung ditebas, terlempar kepalanya. Maka dia Nabi Muhammad, mana kamu taulunna? Maka dia Ali, ini gapito perlu penjelasan tentang Isra Mi'raj. Dia gagak kacau. Peringatan Isra Mi'raj kacau pertama. Umma salam ala bingki hadirin. Jamaah kena masih pun Allah Ta'ala. Jadi Isra dan Mi'raj itu kalau kita pikirkan secara akal tidak masuk akal, tapi nariku iman tetap kita percaya bahwa Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang menjadi tanda tanya. Magir sampajangi na liwak mana tandri na tarima Nabi Muhammad na puripangi sumpajang itu maka rukun na salang itu 5 bunyal Islam ala hamsin syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimis shalah wa itaiz zakah wa tazawma Ramadan wa tuhijjul baiti man istata ilaihi sabila. Haji rukun Islam di dunia diterima Rasulullah melalui malaikat Jibril, zakat fitrah, puasa, syahadat, nikah sempajangi, rion ruam matandrewe, unru tandrene iro unruang iro, dena wedding narapi malaikat Jibril. Pada mati itu nariko sit di kepala desa, yuk biuk Pak Bupati yang baru terangkat. Maka di kepala desa lalu bata contoh tuh logo kantor malah bingkisang angka 5 bingkisang muala letu ni kepala desa eling apa nah palaluangi repai loko kantor kacamatan italipungin ku Pak Bupati maka diang kamu pa siddi dia nawat dia kiringan ni siddi ikut tu palu mimalai tata maka dapat desa wah matandre-tandre yang kat nai atau melo kak kape ya ciri makku matur Nabi Muhammad maka dino dia peraluangi dino para haji iku melo langsung malai jawaban yang pertama pas sabarenna nama riasi sempajangin tarima Nabi Muhammad ia naritu pertama nasabak sempajangi pak guncinna suruga as-salatu miftahul jannah. Tapi hari sampajatta ibu, tapakan jaki sampajatta, idi makundraye, ajak na tumindit tanah Mekah, ajak na mega pasti dekata, yang penting ilimai makanjak piarana, nasuruh kimatu pung Allah Ta'ala tamil ala suruga, dengan memilih 7 pintu surga. Alhamdulillah, 3.000 iza sholati mar'atu khamsaha, jagai sampajalimu tutah. Tentunya dengan cara berjamaah. Kapus itu pandapat Pak dakwah maka diri makundraye masrulat bi pak ustaz aku boleh
dibandingkan di masjid. Dena baca lanjutannya irwat desa ero. Padahal di situ dipertanyakan memang ada perempuan okko bawa ni bulata, tapi perempuan yang jenis mana yang diperbolehkan adalah yang pertama makundrai demeto kasih nang kana suko li bolana turok kumi bolana jarang iku makui kada atte ko bawa ni bulata mas sampajang iku makundri biasa mulumul biasa mau igandeng ko pak bemore bukan muhrimnya biasa mulu ko pesta si campur-campur tahu apa sih salahnya berjamaah di masjid salati jam'ati min salatil fahsi bisab'in wa isyirina darajat. Perbandingan salat di rumah dengan salat di masjid. Kalau salat di rumah 1 derajat itu belum tentu kita dapatkan, tetapi kalau di masjid 27 pangka 27 derajat. Kabiri jama makri syagi rotasi di derajat roh. Maka dei ande gurutta tasi di derajat nareku angka pak galun rilino. Na jiji 27 karung, na turun sesi na 27 karung, na turun sesi na 27 karung, letu langi Ia na rosi di daraja. Melo kimi te butina reko ku bola ta masampajang asra ini makunda kade Allahu akbar. Kade pura karomatu masampajang asra me kalau mal kiloro melo toka mana sukaju. Yang katuju padan. We di pajero padan puro wajak lampu. Patan rakan nih garu sampajakku talun rakang. Okuro bolata. Patan rakak bawan. Tapi narik ko okko ki masigi mas sampajal loro, mas sampajang asara. Puro ki mabuat takbir Allahu akbar. Maka de rupa lupe goncingan lu motor ku saliwar motor baru apa? Apakah dia menerima 27 derajat? Menerima. Nasaba angka imangnya wakiliki. Yang disebut nareko pitik ki imang. Tasapa-sapa lali rumah kanjak bacana. Nasaba itu imangnya. Alena mana tutuki sininna pak bir jamae. Maraka baca Quranna. Terutama Fatihana. Nasaba itu mas sempajangnya mak bicara rak manang. Nekia itu wajib elimami. Itu nangi at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Sunnah mi hukumna iko dia ni apala dia marigaga baca sujud sunnah mi hukumna nia kia ero waji ero upana ditapakan jaga kita punai degaga sampajang itarima kega naro ia naritu pada saat kita takbir Allahu akbar. Ini yang harus bagus. Dia dimakarki Allah maha besar. Malu pula dapung Allah Ta'ala. Tidak boleh. Harus berbahasa Arab. Allahu Akbar. Baru bersedekap. Nah, kalau laki-laki pas dibawa daun telinga. Allahu Akbar. Kalau perempuan tinggal mendorong di depan Jabal Nur dengan Jabal Sur. Baru kita bersedekap. Bacaan yang wajib berbahasa Arab. Ia naritu Quran surah Al-Fatihah. Ya, mega tu biasa imang. Denawat di ada kalkola dimasukkan kalkola ghairil maghdubi alai alhamdu migarat datu pakan jaki lalu matu nari kumira malangi carilah imang rawatib yang bagus bacaannya nasabak na tuju manengi na tungkai manengi sinin na tu makura kurangi bacaan yang wajib dan selanjutnya yaitu salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Meloki makara sayyid duan rupa tu cara itu mas salawat. Nasabah makare sahabat ya Rasulullah, bagaimana saya bersalawat kepada kamu ya Rasulullah? Makanya Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Ini mani meloki makada Allahumma salli ala Muhammad. Betul? Meloki makada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Benar. Siddi betul, siddi benar. Ini menibawa ke kami utajam. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. 5. Terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullah. Biasa tuh kami kesalahan aku makmung. Ni dangi mangi maka mana tuh gigat. Ini makmungnya aja sana jo to kidu nariku napa imang lukanang.
Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum belum goyang. Tunggu dia ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini imam ngajak tona liu. Tata mana mutanga ukur dikit ta. Aja namita. Minggat itu kesalahan ada biasa lang katu biasa tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kebiasa beri jama ukur batu-batu maka mani timpa maku maka supaya tak timpai babanna suruga. Assalamualaikum warahmatullahi maupun ditimpai. Ya tidak ada dasar. Engkau tu biasa boleh nasapuang ko jol sujarang apa. Semua tidak ada berdasar. Kata masih itan apa kah? Maka kak ita tanang ipa waktu tatakabir. Maka dia apa ustaz ku dimeto na batuir paringarak ku dimeto tappa dia utakabir ko makan jatuh papa di tu pasawa narik kumilu mau meluncur. As-salatu jadi pertama adalah yaitu as-salatu miftahul jannah. Sampajangi pak kuncina surga. Yang kedua, as-salatu miftahul khair. Nah iya sampajangi pak kuncinai dicingi. Nigi tu makanja sampajanna. Insyaallah tak buka ide cendino decing akhirat. Nigi tu piara madecingi sampajanna. Ijanci kupung Allah Ta'ala nasabak 5 janci. Jadi ini itu nampak biasa le nawi saman aja makin dan narik kau nak beri jama aku masih gigi. Ijanci kupung Allah Ta'ala ibu bapak sekalian 5 janci. Yang pertama yang itu lasibu pakrupit dunia. Masa gini atau tu linuna. Nigi itu makanya sempat jalimut tunna disertai dengan berjamaah. Yarfa'illahu Ta'ala fil kabar. Ipalappai boleh pacalan aku buruk. Nigi tu makanja sempat jalimut tunna disertai dengan berjamaah di masjid. Insyaallah. Janji Allah yang ketiga, yamurru ila siratal mustaqim kal barqil hatib. Yamurru ila siratal mustaqim kal barqil hatib. Ipale itu kusiddi letama kalampi. Ma kalampi na talusok butau alalangang. Magalak bak nero lengiro pada kanang jam latatane pule kuru masarri bamul pule diriwayatkan dalam sebuah riwayat litiang ribu capak na suruga nariku mabuangin no neraka tebalnya bagaikan sehelai rambut di belah 7 tapi nariku malicu iyola masjid rumah masjid rumah. Kata tu biasa beli bola atau makali. Muliwak gaman itu suruh gaji. Ajak lalu tangkali ngai. Malicut ni yola. Maka dia pengalatan malaikat. Engkau tu nasat jama'an al-fitrahi. Dia nak makara subuh ko subuh macakeh. Pokok nak tak katumpulan. Jikira ngak malaikat. Terbangkan dia ke surga. Alhamdulillah. Yamurru ila siratal mustaqim. Nigi tahu makanya sempat jalimut tunna disertai dengan berjamaah. Yutti kitabihi liyaminihi. Ipampengi matu surah amalatna melalui tangan kanan. Okurmatu yomul hisab bapak ibu. Angkamanan itu silonjo-lonjo ajena. Melut tarimi buku rapurna. Pada tu nak sekolah. Melut tarimi buku rapur. Gore malaikat na purang ipung Allah Ta'ala fuang agan nai jo tawi paris samariol maka dipung Allah Ta'ala melalui hadis Rasulullah awwalu ma yuhasabu 'abdul yaumal qiyamati as-shalah malaikat paris sesampajanna fa in saluhat sa'ari amalihi wa in fasadat fasada sa'ari amalihi nariku makan jai sampajanna malaikat makan jak mana ngisinin na ibadana. Narik kumajai sampajanna mas sampaja tasir seminggu juma bawang mas sampaja tasir setahun sampaja lepar bawang
Agi-agi buat nang kebawan tu. Itu bawang lasuna. Bawang lasuna. Maka di pas sempajak bawang. Upan-upan nangka perkataan nangka bawa yuluna. Apa itu bawang itu lasuna. Ilal lede gaga oli mi. Oli na petangana ampung. Pas sempajak bawang mi. Umma Salamah bin Ki hadir. Janji Allah yang terakhir. Nigi-nigi tu makanja sempajanna. Disertai dengan berjamaah di masjid. Yadkhulul jannah ila hisabin. Ipatamil suruh makam perlu tanpa ada pemeriksaan. Dipanggil oleh Allah dengan panggilan sayang nanti apabila dia sakaratul maut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kemana nina sangi jamaana Masjid Al-Fitrah, kembalilah menghadap kepada Tuhanmu dengan hati yang senang. Masuklah dalam surga dengan hati yang senang. Alhamdulillah. Ajak mo na makapi pag ibu narik mas sampajak ki. Pada tu narik ko melo kam ajak mo tama pari-pari. Nasaba itu sampajangi pak doang. Engkau tu bacaan ilala sampajangi. Namanya doa di antara dua sujud. Sininna illau irilino angkamanang termaktub di dalam doa ini. Cuma kita kalau salat, wih samana sambar kila, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih selesai. Ipakan jakimero baca-baca ripatamatama. Jadi sekali lagi saya ulangi, sebuah doa kalau kita melakukan salat 5 waktu namanya doa di antara dua sujud. Ibaca maka Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'afu anni. Coba kita parese-parese betuan Rabbighfirli adam peta puang warhamni pamasita puang wajaburni patuluta puang warfa'ni patarakai darajae puang warsukni papedaleta puang wahdini apatirwatta puang wa'afini ajapa-japang adisi-disinga puang wa'afu anni. Maafkanlah segala kesalahanku ya Allah. Agak kira-kira dia kau. Angka mana tu? Wading kasih sele-sele Pak Ustaz. Wading ini mariga maka Rabbighfirli wajburni warafa'ni warhamni warsukni. Dia mariga kah? Dia mariga tak balik-balik. Dia ajak mau na tamalasi manyamat tu narik kemas sempajang imat tamat-tamat. Memuari yang kemana ngipira madejeng sampajata sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah yang 5 tadi terutama yang keempat yutti kitabihi liyaminihi dan semoga kita semua mendapat panggilan dari Allah mati dalam keadaan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mungkin inilah yang sempat saya bawakan. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian, menjadi amal dalam keseharian. Amin amin ya rabbal alamin. Minallahi musta'an walahi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.